Allin jamusqa kaychik kay devoción matutinaman. Sapa p'unchay noqanchik Señor Jesucristuwan tinkunakunchik. Chantapis uyarisanchik imatachus niyta munawanchik qillqasqanpi. Kunan kutitaq noqanchik kicharispa kasun maychus kasan kay karta Juanman icharis chantapis qanchik chunka iskay tawa chikllashqanpi niwanchik ajinata. Ama ñawiykichik rikusqanman hinallachu juzgaychik, astawanqa cheqan kaqman hina juzgaychik nispa nerqa Jesusqa. Ari runas hinaqa munasqa hermano noqanchik juzganchis usqayta icharis imachus rikusqanchikta ñawisninchikwan. Fácil kay noqanchikpaq porque aycha runas kanchik icharis, pero Señor Jesucristoqa niwanchik imarayku qankuna qhawaykichis maychus k'aspisitu kasqanta ñawiyqa wawqiykichikpata nitaq qankuna reparasaykichikchu maska k'aspi hatunchus kasan qankunapi nispa. Hinallataq noqanchispis yachana tiyan qhawayta ñawinchikmanta astawan ukhuta sonqonkuta wawqinchikpata. Chayta entiendespa noqanchikqa recién juzgasunman, recién k'amisunman, recién noqanchik parlasunman munasqa hermana. Sichus noqanchik mana rikunchik sonqonkuta nitaq yachanchikchu imaraykuchus paykuna llakiniyuq o imaraykuchus mana allinta parlasankuchu o imaraykutaq tal vez llakisqallapuni kasan wawqinchik chayqa, entonces ama noqanchik usqayta oqharinachu nitaq juzganachu nitaq señalanachu. Devoción matutina cuenta qochiwanchik nispa kunandia noqanchikmantaqa mana allin juicio hamunmanchu imaraykuchus noqanchikqa huchapi kawsaspa kanchik kay pachapiqa. Chantapi sapanchikqa mana nima q'ipinchikta apasunmanchu. Chayrayku noqanchikqa Diosninchikmanta mañakuspa noqanchik llank'arina tiyan. Sichus qan riqsiyki o kunankama juzgasarqayki señalasarqayki runa masiykita chayraqa ama ruwayñachu kay kikinta. Diosninchik niwanchik sonqonta qhaway, watukamuy, qanqa riy parlamuy wawqiykiwan imarayku ahina kasa nispa. Chay yachayta kunan día noqanchik tarispa kanchik devoción matutinapi. K'aya mincha watejmanta kuska tinkunakuspa kasun.